Ja bi tu volio istaknuti koliko je Josip Radošević važan za stabilnost te momčadi i koliko su njegova pozicioniranja sad, nakon odlaska Marešića i Koskija, koliko su se zapravo promijenila i koliko on svom prisutnošću pomaže toj zadnjoj liniji. Sad igraju dosta uže, dosta kompaktnije, a onda tu i Radošević svojom iskustvom i razinom igre koju je imao na nekoj višoj klasi nogometa koju je pokazivao, on svojim prepoznavanjima dosta često zna pomoći tim mladim igračima i mislim da se on pogotovo u ovoj utakmici jako nametnuo kao čuvar te zadnje linije, nekad kao i peti član te ekipe. Ironično, i Kadušiću je dosta često trebala pomoć, tako da se i tamo uspio pozicionirati par puta, pomoć Kadušiću riješiti neke situacije. Na kraju, dogodio se taj primljeni gol, ali onaj gubitak lopte je nešto po čemu je Istra karakteristična.